Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan video iz hemije. U ovom videu iz hemije pričat ćemo malo o stehiometriji. Šta vam ja mogu reći? Znači stehiometrija. Evo ovako. Znači radit ćemo zadatak izračunavanja masenog udjela elementa u jedinjenjima. Maseni udjel obeležavate ovako i formula za maseni udjel jeste maseni udjel. Formula za maseni udjel je AR, atomska kroz molekulska masa. Nadam se da vam je to jasno, da ne treba da se objašnjava dodatno. Atomska kroz molekulska. Hajdemo da uradimo jedan primjer. Prvi primjer. Znači stavljamo da nam je imamo ovako ovu atomska masa je jednaka 32. To je kod ovog sumpora S. Stavit ćemo u zagradi S. I MR molekulska masa je jednaka 64 jer je u pitanju SO2. Odlično. Šta ćemo mi to sada lepo uraditi? Ajmo da upotrebimo samo čistu formulu. Pišemo maseni udjel je jednak AR kroz MR, odnosno 32 kroz 64. Znači ništa komplikovano, čisto primjenjujemo formulu i naravno množimo sa 100. Znate šta znači 100%, to smo objašnjavali u našem prethodnom videoklipu. I to će biti jednako. E, 32 podelimo sa 64, to ćemo sad odmah da uradimo. Evo mogu vam, pokazat ću vam čak i postupak. Mogu sam to sam da vam računam, ali ajde čisto, možda neko misli da možda nekom čak treba i kako smo izračunali, nema problema. Aktivirat ćemo poređen kalkulator i hajdemo 32 podeljeno sa 64, da svi vide da je to 0,2, ali 0,5, pardon, ali ajde. Vraćamo se, zatvaramo kalkulator i pišemo 0,5 puta 100 i dobijamo da je maseni udjel 50%. Eto ga. Znači dobili smo da je maseni udjel 50% u ovom, konkretno u ovom primjeru. Toliko od mene za ovaj tutorial, nadam se da vam je sve lepo bilo jasno. Znači imali smo atomsku masu od sumpora i od SO2, imali smo molekulsku masu, idemo atomska kroz molekulska masa pomnožimo sa 100 i dobijemo, znači taj 0,5 puta 100 je 50, znači 50 je maseni udjel tog elementa. Prijatan dan vam želim.